Gracie, oi, amo talat swak lutok. First day of school, 2024. Hey, an korno sa tenen on hadon ni. Ang iti korno kalau lang nga poingem o, min strike ngem o. Hey, moy po. Insya meka. Lama Samuela breakfast kape vek to chon itu hei ke inme kani tu na hian dar ruk le minute samli pakwanya dar nga akhan ka thawa chuan hei hei voksa chuan hei hi cho hi kan saka chuan artui sakle baka chuanin hei alu chips angkha an siam buka thingpui nen chuan apa me tur bik mai an bai pa te ne na bai beans te nen pa te nen so da te chi kan I ba hena ti hang lu ka hei hi ni ko ka hi boy off hei to kan nalanya kan phur to khupur box si ei chan to do na ni Gracie cho ei zo to ngai te ei de me ka abak chun man to ni ka ro boya First day of school at St. Paul's. Ikot ka hoy ka. Ibek na ang lawa pay lang. Bye bye. Right there. Have a nice day. Aki. Basketball khel na intip pala. Bye. Sew me. Hey, zote po na law bye bye. Chen hey, bye. Di. Apa na sa don mi apa. Han sui len ni here. Apa ne na kum som kalta atanga voin ni tilawa chuanin ni tina school kalduna hodun thin ania apa tan po voin ni chu aril ru tur omang ka ngai to kasha thampuya hei anau ti po u tel lawan voi khat school kalna tur ni don ni now ti hawin an end chap mai anni po first day of school tur nia in pur to em boite half a me nang Phur to em? Phur to thấu tung nghe school kal chang na chano mem. A best friend Sophia in khan. Ai mu chak to ni chu. Hey an lama khopa. Moi khoyang het lama tu. Kha passport size tu. Tu na hian 7:37 na rito Hey kalau file le effect to Hey, an ngak thap mai an school culture. Ani chu daria ta ina changan chak thina. Alama here. 7:42 la ni. Friendly vector ani. Hey, anau te hi. Ala lut ve don lo ni som panga. Aron thawa mu le ni. Chang lama tiapan. Apo chu ka bor em. Bye bye.
Have a nice day. Hey, đang cắt tivi à? Nó sẽ thấy nhà tại này. Anh bên hết rồi. Cái phần ta ấy. Hui hầm. Dar, sorry, let me read songa pali. Ani. First day of school ron ho chun ron chap ho. Avan xiao mom ve, nga tingi. Avan makke mem chap chu ron ho ve. First day of school. Boy thak ve.